салом хурдтаракони ширин. дарси навбатиамонро аз рӯи китоби алифбо оғоз менамоем. биёед ҳарфҳои гузаштаамонро такрор намоем. а, ле, о, ме, ше, не, у, хе, ре, у ва ҳарфи се. ин ҳарфи зе аст. зеи калон, зеи хурд. ҳарфи зе ҳарфи ҳамсадо аст. ҳарфи зе дар аввал, дар охир ва дар мобайни калимаҳо омада метавонад. ҳарфи зе дар аввали калимаҳои зангула, зира, заргӯш, зардолу, зоча ва дигар калимаҳои забони тоҷикӣ меояд. расмҳои зери назар менамоем. дар ин расмҳо чиро мебинем? зери ҳамин расм хоначаҳо ҷой доранд, ки дар ҳамин хоначаҳо ҳарфҳо бояд бошанд. хуб, мо ба ин расм назар меандозем. расми чист? расми занбур аст, ки дар калимаи занбур чанд ҳарф бояд бошад? 6 ҳарф бояд бошад. ва ҳарфи аввалаш ҳарфи дарси имрӯзаи мост. ҳарфи зе. занбур. ба расми зери назар меандозем. дар ин расм мо чиро мебинем? зоғро мебинем. яъне ки калимаҳои зоғ ва занбур бо ҳарфи зе навишта мешаванд. зоғи ало қарқар, чӣ мехӯрӣ? ҳавлои тар. биёед калимаҳоро мехонем. а, ме, он, мон, амон. зе, а, за. ме, о, мон, замон. се, ӯ, сӯ. зе, ан, зан. сӯзан. азе, аз. не, о, ноз, ноз. се, о, соз, соз. ба расми зери назар меандозем. дар ин ҷо зебуни со хирсаки худро бо сӯзан духта истодааст. яъне ки калимаи сӯзан ҳарфи зе дорад дар ҳиҷои дуюм ва номи зебунисо бо ҳарфи зе навишта мешавад. яъне ҳарфи зе дар калимаи зебунисо дар аввали ҳамин калима меояд. навишти ҳиҷои аз дар китоби мо нишон дода шудааст. биёед ҳарфи зеро дар тахтаи синф менависем. зеи калон, хуб, мо навиштем зеи калон. акнун зеи хурдро менависем. биёед мехонем. се, ӯ, сӯ, зе, ан, зан. сӯзан. сӯзан. а, мон, амон. ана, ана. зе, а, за. ме, о, мон, мон. замон. амон, ана, замон. зе, а, за.
معمون من زمان زمان انا نه انا انا سه او زن سوزن سه او زن زن سوزن از سه او را سارا سوزن از سارا. بر رسم زیری نظر می اندازیم. اینجا ما موزه می بینیم. کلمه موزه نیز در ترکیب خود حرف ز دارد. همینجا نشان داده است که حرف ز در هجای دوم است و او رو این حرف رو با رنگ سرخ نشان داده است از آن خاطر که این همصدا است. موزه کلمه موزه از 4 حرف و 2 هجا عبارت است. را سئول سول رسول مو زه موزه من زمان انا موزه را سئول رسول انا موزه. اکنون جمله رو پورا میخونیم. رسول انا موزه از زمان موزه از زمان. موزه که بوده است؟ موزه زمان بوده است. موزه رو اور بیایید یک چند هجاها رو می‌نویسیم که در آنها حرفی ز وجود دارد. ما می‌نویسیم هجای ز خوب از بس که ما حرفی او رو گذاشتیم ما میتوانیم که زو نویسیم. زو زا میتونیم نویسیم. خوب ما نوشتیم 3 هجا. بیایید یک چند کلمه ها رو می نویسیم. جا ما می نویسیم کلمه سوزن. سوزن. ترکان شیرین، در همین جا درسی امروزه ما به آخر رسید. تا درس آینده صحت و سلامت باشید.